Iznimno je zanimljiva ovogodišnja Ženeva i svi oni koji imaju dulje pamćenje, a i oni koji prate literature, lako bi se moglo prisjetiti da je na ovom mjestu, u ovo isto vrijeme, prije točno 114 godina, održan prvi auto show u Ženevi. Vjerovali ili ne, ali tada je bila gotovo konceptualno ova izložba jednaka. Oko 30 do 40% automobila tada su bili izloženi oni na struju. Kristijane, ove godine je jednako tako. Jednako tako, više od 100 premijera, naglasak na struju, elektrifikaciju, mobilnost. Što se tiče ovih konvencionalnih modela, svakako valja istaknuti Peugeot 208, to je jedna od najvećih zvijezda ovogodišnjeg salona u Ženevi. Također Renault Clio, osvježeni Passat 8. generacije, BMW serije 3, Škoda Kamiq. Znači svi ovi modeli koji bi mogli imati dobro prođu na našem tržištu. Da, sve je ovo točno što si rekao i kad je riječ o električnim automobilima, kad je riječ o konvencionalnim automobilima, ali ja ne mogu ostati nijem ni na pojavu Mate Rimca. On možda nije pompozno se predstavio kao prošle godine, ali bilo je jednako uzbudljivo. Razgovarajući sa njima, otkrio sam da ovaj puta nije ponudio ništa novoga što se tiče performansa i izgleda, ali ponudio je dušu svog koncepta tu, sazdanu šasiju od karbona. I ono što me posebno fasciniralo, rekao bi u povjerenju da će tu šasiju i ne samo elektrodijelove preuzeti i Pininfarina, a ti si bio na promociji Batiste i što je unuk Pininfarinin rekao? Unuk je istaknuo da je posebno ponosan da je Pininfarina nakon toliko godina postojanja, točnije 90, uspio doći do cilja da izbaci svoj vlastiti model. To se naravno dogodilo priljevom indijskog kapitala, međutim da, ispod lima Pininfarina Batista je zapravo koncept tour. Tehnologija je identična, tehnologija Mate Rimca koja funkcionira u isto tako fascinantnom obliku sa više od 1900 konjskih snaga. Pa ne sad više, pa ja mislim da to je apsolutno jednak auto. Apsolutno jednak, tako je. Samo je ono, za ne vjerovati da su odlučili i dobar dio i karoserije preuzeti od Mate Rimca. Da. Pa više niti karoseristi nisu. Nisu što su nekad bili. U tom smislu uzimaju tuđi know-how, u ovom slučaju Pininfarina nije radio vlastitu karoseriju, nego uzima od Mate Rimca.